kanti lona ke ongumdlali weqembu le Kaizer Chiefs yena ke uDumisani Zuma osekahlukene ke ne Kaizer Chiefs emva ukuthi ke uZuma ke uyewacela yona ke iclearance yakhe kulona ke iqembu ke leli ke le Kaizer Chiefs. Kanti ke sikutholayo ukuthi lo mdlali ke uzojoina lona ke iqembu ke leli ke lamaZulu emva ukuthi ke amaZulu makhumbula kahle ngenyanga ke kaJanuary ala ke amaZulu ukuthi athathene ke uDumisani Zuma kanye ke no Lazarus Kambole ngemva kwengxabano yabo ngenxa yakhe yena ke uSiyethemba Sithebe osekajoine lona ke iqembu ke leli ke le Kaizer Chiefs. Kodwa kwamanje inkomba zonke ziyakhomba ukuthi uDumisani Zuma ke uzojoina iqembu ke lamaZulu ngesizini elandelayo ngesizini ke ka2022 no2023 wayo ke iDStv premiership.